Ha ka khat ar tarik menta ubnai o executive member bapet ya ka khandau ka shyam uba powell soklet rangkat u MDC ka rambrai uba luar shai kharbani u MDC ka nongstan u Dr. Jurisman Yau Pniau rangkat u sirdar ka hima nonglang bat kiwe de ki nong yalam ka hima kila let jurep ya upot ka KHADC bat GHADC kani kajing let jurep kalong hadian kajing wan penpat penpra ka GSU bat kibria kibala kamba kidei na GHADC ya ki mau pot jong ka kurnyang lang ha mau kuru kabaha upot usam ka hima nong lang lalet ban jurep rangkat kajing don lang u EAC ka mau shindrut civil subdivision bat SDPO ka mau shindrut hadu ka jaka bayat ka wa umpat hajan ka wa ildek ha ka ba ka don ka jingking bapanya khlat ya ka East Garo Hills bat West Khasi Hills hadian balaplet pet ya kini ki pot kisam o executive member pat ka kanhun kilalet jurep ha ka jaka bapen pat mau pot da ka GSU habaya kran bat kinong thok khubor hadian kani ka jing jurep nakalyang executive member ulayathu ba kani ka jing wan jurep kade ka jing ptha ut CEM ka KHADC uba shembor rinja na ka jing pentep u MDC jong ka rambrai uba powell ulapan ramjer ya kani ka jing de ki kanhun na Garo Hills da ka ba uong ba umawpot bapen pra ka GSU ba GHADC umday umawpot ka KHADC Henry uday umawpot jong ka kurnyang lang balathong banyasam ya ka jaka ni khandau jong ka kur ulo ongru ba kani ka jaka bapen pat mawpot kadang jangai na upot jong ka West Khasi bat East Garo Hills ulo ongru ba kikot kisla kisakhi ba kani ka jaka kadai jong ka himan nonglang sirdarship hadin ba ngalayo komplain na kisdong haka Patrick badon ki ta ki kanhun na Garo Hills kita ki NGO lembar ka Garo Hills atau Maskusil ba kila pra penpat yu putusam jong ka West Kusil hadin kata ngalalit makandu UCM bal ngatho ya ka wekishti ba bele na kalengan diskusil bang ai pejukuble ACM hadin bang ladip tho sti la pha yu lan iba powell soklet ban late inquiry hotspot hadin bangila lap ya spot bangil inquiry ba katkum gi dokumen jong ka nonglang sosial bangilap sekdar ba kajing keno jong ka Garo student union kalong ka bapakla long baseless ngitip sekdar ba nadu ndai ntahi ba ya kani keputusan jong West Kasil bajing East Garo dadon umpa u natural boundary kawa kawa umpa gi bangi ong kabala di marketer di boundary jong West bajang East Garo Hill ba sukawai pat tenta teter ya mesti pat kamrumpat ari gawa redek di habang ipet misal bnia kajing keno kalau ngaba baseless kam don nong rime namar ngim tangi misal bnia ikot ilap sekdar ba wat ka honorable high court jong megliaro kal ai favor ya nolang sirship bat kilapan ku boru badai ka kendo siap jong nolang sirship ha papusam jong ga West Coast Hill kajing keno jong kini kis GSU ba don kata kajing lebin yagi pait Garo kalau babakla namang i menta bang iwan mene umdon ke egi kata bat ngakum local MC ngatip kambah adu ndain thai ngi ber Garo ngi salang bat ngimdon kata kajing ibin ne jing lebin yaki hari kita bro ditang kajing pensit manore nang ban yo kalat no ban pensniu ya yangi artli district namar atip sekdar ba mening awan spot ba ki Garo kimdon kajing school kumta hari kidai bet kajing stu bakla kita ki pressure group kiba bomdei na kani kajika juni kidai bet na po Garo Hills hari makiru imat sya ilam bakla manore tinak leng kajong ngi konsilo dekat bagi sudashnong bat usidar ni yatukit bahai kane ninwat ya kita kibru bai ilam bakla namar UP menta kini ki bro di tang kajing ilam bakla jong manore bakwan matoy yaldi hari ngilap ba kajing ya ketuput na kanong sosial kamdan maki ki penskembe yo putusam tadi but nagaling juga Garo Hills atau Maskusil kila bakla mabeling OP uput usam ngidon kam jungai bakatu area bakat maki ki penpat pat yo mau put jong ka kuning lang long ka bakla dada long ka bala le yong bang nga kentu ya ka nonglang sosial bat ai ka FA namar kila lit kendan galit kendai put jong ka West Kusil te kamaki kila le ya ka bomde tineleng juga nga kenturu ya UCM jong ka kadisiru ban intervene ya kan batas pada UCM jong ka Garo Hills ton Moses diskusi kenang gila ban yo ya ka ta ka solution ka biang
Kini kimau ka ban pensya yang ni kim dei setia kimau put yang ka hasil atau mata council. Jadi kimau ki beratung dak kon yang lang. Ba pen i ka ba pen i se kimau ba ki yang nak mata ka jinya sam jaka ka jinya sam puta ka joki. Kita ka dei ka dik tu joki kimau kim dei setia kimau put ani ba pen i put usam yang ka hasil atau mata council. Jika benengkong kalau ngas kawan pernah juri itu kita nuor di balapan fight penperaj kimau, ya sikilale yang dia kam kecik tip, kam kecik suhu. Yang renyi pernah namar bak itu kimau kilong kebak kongsan, nak kam tak kecik beri pasti kijong. Kilong kebadan kamru, ngaso banjaro, ayat kon yang lang kabala bu kimau kenang ban baki kor landi kijak kor kijak juga kor kin suhu. Ya kerja kaputa kejongki, ya pun usaha kejongki, ya pernah jongki para kor, kenapa kena mikir kena kijingnya kajah di nabut. Kita kedai kawan benengkong. Bat ka arpat kini ka mau guru ka apo usam jong ke himanong lang mo ka apo usam jong ke himanong lang na kini ka jaka ka baki penpai ti penhuor ki pali ne po garel kanan ka bentak ka bakam sarum ka ba penyaklat ya ka east karels ban ka west castle district hakata ka wa umpai mo ka wa umpai kanan kam jengai na tu ka jaka ya ka ba Kanada suah kanika dispute akan dia kanika jaka but ka high court jong ka Meghalaya high court akan sama aja katway kala ya ka judgment ru ya ka bakal scam ya kini ki jing ya kaja kata ka mau guru ka nongkok ngur bat karangka ki hap apo jong ka hima nonglam nangta haka snem aja ka kendai ru kada don ka meeting ka balakhat do commission secretary jong ka sokar jela Meghalaya sama aja ka kendai kita akan live portrait mana basan aja kendai lapan scam asyam bisa ni kini aleng mamlah ka beri bagi kerja kini jaka le kini kini pu lapan scam tu haro karai jongka high court of Meghalaya baki ni jaka ki hap po ka jingpek ki jingkni jongka west castle district dan dia po ka jingpek jong DC jongka west castle district ka bombot ni ka krenshai baki ni ka jing wan jong ki kenuan da po garel district ki kenuan po di ni po kalong ka babakla kalong ka babi andrew Namar bakini kemengakan sesi mungkin dijaka kihap apa usam juga himanong lang bakum diurut kihap apa West Castle District. Tengah kan waktu ngasai piakan mal kalau dan gajing keli apa jingga baju juga hasil dan baju hasil. Upur usam juga hasil district usang nangno berukut nangno. Nangna akan syah atau kapur baju ba upur usam juga hasil an baju hasil. Udai bi upur usam juga hima kasih kijung. Kabamut hangtah kabakut upur juga himanong lang leadership report jangka hasil atau majlis konsil. Kamdan kenu ke dispute ya kabang orang yang mentan rarai ru dak high court of Meghalaya bat lapan scam ru. Dak kata kami ting ke belakang do commission secretary yang tepo secretariat akan lepo trip benabasan aja kat kendai. Nakaliang jongi ke kapon nakaliang ke council kemudian nakaliang ke snong. Ni sobat program yang kena jingle jog tivi kedua ke ba penpai penprajo ki mau tengah try kan nakaliang ke kuru kan sale ya ka badan kam ban ngasungo ban uru ande ka por bai pakar tentu ban ta ya ki parok ki balik ya ni bakir mele songset mo nice ngap ya ka jinya tu jong ki brio ki pak bak ni nak tai dai yang baik ki kot isla ki dokumen kenang ba kanuman ra kanu ka jinya pair ni ka jinya ka apren jinong song badan haki ni ki district ki bahap ni ka jelam Meghalaya dengan soban ki pau ya kata ki nakaliang jong MDC jong don ki pak ni pensai aku beri bekerja kenok kerja kata kerja sih kerja betul weh si MDC belum local MDC juga ni kan jadi sampai itu pada kembali aku buat bagi social media dan kita sembahan kita langtur dari kapau baka dan taruh ke garel atau madrasah council dan kalian ke council jingnya sawang ini verify kan ini ada kadai sisaan kawan lengkap ru buat ke garel atau madrasah council pada dari kedang belum ke basisya banyak kalian ke JCDC juga di Matalang tan nakalian juga council jungi kamu nakalian juga hasil sama tu council yang selalu cakap protes mau kemelongi ba alusan tan bangi sara ini ke report siam jungi bangi sa ya ka